asa pinatikunin na hujur di tanaw liat kami na yung mga liat may magondang na gondang liat sa kami na gondang liat ay tay dua-dua nama do dihuturin anak-anak keberdete kanak kaibing-ibing molo dum merasa tak keleng dengan makam olo-olo pada waeweng jadi asa di olo-olo bihami anak nami do paruman nami main masih udah olo-olo bihami segala puji syukur hanya bagimu Tuhan semata yang layak dipuja. Muna tuhami arong ata ni si tua-tua naman dok bago ina namar hanto dulu angko namar rubian oros waktu kami nama jalo saya marlima kada masih kak ni dihamu nama ngalian jadi ala naung saya siak kami suhud tua ni gondang ubasah kami ma tuhamu dulu kasih dua Muridokon hatin nama tuan nama tokon pak ni dajen na pak ni hora anak ni raga mahangatong radai hati buan pau pun ni nama ora sigoto eret dohan watok sigoto uhum na tokong bui pangalapan roha madu kian oni pasal tamu tu hamira dari kaburu mona buka biau kami mai raga kami atong dos marata ade kapitan nagodak asa badamang magodak sopa sa sopa
raja ni hula-hula nami. Molodokon hatanya kedua original TV di sini mologurangin na ni hawutokon raja nami di batikyan di narohan pasahan to sopa-sopa ni humami Tuhan utaluna lumu bimatu kau nami penganten batung lasma rohanu namat karosa di haroro ni hami raja ni pamuro muna arong hatanya betul namat dokon daksa ko inna burung ya tuga beda di pedia dak sudah inna ulahuman alat paruman marhula-hula binanya nasu sadia bagi dua hami raja nami kami aku kamu hami atabarke longo monot asabui nalawi lumengkan patupang kami mararupok Kami